Testing 1, 2, testing 1, is good. Testing 1, 2.
Comes from Psalms 100 verse 2. It says, worship the Lord with gladness, come before him singing with joy. That's exactly what we're going to do this morning. I invite you to stand with us this morning as we sing our praise and worship this morning. Go to the person next to you, give them a warm welcome, and have a song this morning. Sing over our
tai au. Uku o le tatalo ana perfecta o kapuka. Ilona tau kutoku, ilona tau whaikupina. Olo tau talai sa kutuka kapea. E mila mai na le funga mai mati. E ai fo i fua i hini. E i mare le fua o le oile. E le tuku mai fo i hini ai i whanua. E whao matia e lafa ngā moe le lotoa. E le ai fo i kopi i le whanakoro. Ai whai ko suru mai vango no whakpea ai. Ai kei tā i anu. O te o lava i a yo. O te fia lava i a tua o lo whao tau. O le la te whaia vai e pei o vai o kua. O ia foi, o te sapai ai i a mea maurunga. Nei e tantarunga i le lei tai au. O fia lava sa la masi i ai e tanaka i ana fufuanga, mana whamoemoe. E ua tau, whamoemoe, e ua le tau fo e whamoemoe. O ua le tau nuku e mea na whamoemoe i ai, o ua le tau nuku. Ai o le natu sa pafuka i tai au ne. A oa, o te ori lava i lo atua. La singa tangata i aso le vai aso. I le tele o lea sa lau i no noto i tau nuku. A o le io i no, matu o, matu o sa. Sa iai na whamoe moe i a maea me oma, a o le io mai sa pati. Kei tai. Wana o ni manatu la ma whai whai o tangata. Kei o tau nuku. Tātou whamoemoe, e na lea tau nuku. A whai mai lapa e perfecta takuka. O te fia lapa iai. O te ori lapa iai ola. E sea. O wā o ia na te whakatau ruina me oma. Le ai lapa se isi, o nā lea tua lapa e nā te sinofia, nei patai au i talaki o le sidasu o le fiafianga lea o le perfecta vai a vivi i atu ai i nona atua. Ai whai mai e whakikalanga ai. Ai au au na tāwita. A muia i tātou ma o e mā tau i a iopa. O e sa mavangi o nara. Awa e te ai mea e te manui ai o rima. E ia te oe le manuia. E ia te oe foi. Lele lele. Ka mea le o kua tani. Amo ia ngā tātou. Oe mā tātou i a iopa. Awa e ai tātou i mea ngā lue e o lātou rima e manuia i tātou. E le lei tātou. O nā mai whakasia leo i manatu o le perfecta, mai au aura tā vita i tai au nei. Wā uma mea sa tātou ta mawhai e tau nuku, ma umai o le vai atu. Wai mai ia i perfecta. A o au, o te o kore. Ai whai mai au aura tātou. A mo ia la tātou. Amu ia i aso. Reo sawa waki mara nama mati ma te tau reo. A wai la te whaia o wai pi o wai o wai. O te moe i mea iai, mea moe. Te atua lea. Te atua lea o tātou o mai o kai au. Lea i lapa se isi i la te whatau pina o tātou o o na au e o kua lawa i tātas. Hire tai au nei o te. Ke ai o mea o whai mā. Whōmores, o komiti nei e sunga i tuika tai, i au te whoi ai, sunga i o ina o mātou, i ai tātua o sa patu ne tai.
e mamoni atu ai a nanga whakatai. I le atua, i lana taitainga, i lana pule whakasofua i o tōwhefua. Wa tātou wheroa i whiawhia. Wa tātou le wheroa i ona ni mga waifitaia. Ai wa tātou wheroa i ona o le atua mono nā rofa sosinesi. Ia i tātou. Mai ave ai tātou whakatai le atua mai tātou whamua le atua. O le na ia whakataki mai tātou i le tai. O wapu aramala wasinga, naka mai whakamua, naka mai mea, manaki le tātou. Ai a mua le atua. I leise le tasi tau, ai whakatai le atua, e me tāwita, i la tō mai mātitaki le atua. Lea o tātou whenua i whiawhia i le tai au. O tātou whenua i kunu, o tātou whenua i lea mani nei o le atua. Mātou te le ai o leo whaima, fōnga o kumitore, le anga sa pati whapea le sunga i takitai, ma le sunga i takitai, maise le mamau te tālisia. E mātou te whawhenua i amo ia toai. Lau sunga i le whawhenua i taurani. Lau sunga pasta, ka nakwa le uat, whapea le whaitua. A maise le nofo i amo. Wa tātou mafuta i le tai au mātou i whio. Wa whaia i atua le siri mo tātou i le tai au. Mātou o whie i mamaiatu i le tai au i tātou mātanga, mga sunga, mai maise le whaitua. Whape fōi o le mātou whawhenua i atu i le sunga i le au, a peru, tan wasa, mai whaitua, e maranga mai ke tāresia i ponu. Lea o tātou mafuta i le tai au. O e au whawhenua i watu i le tai au. Ia wāre sumai fōi ma tātou maua mātutanga i le tai au. Whamāroa maranga i hiu, whamāroa se fua. E whawhenua i atu le paia o ai ana rua. I lau tō maru, ua whai o tātou mafuta i aso. I o tō e o ases mai, me whawhenua i atu le anana. Whamāroa. Kei tonu ia, mo tātou mafuta o tō mai, mo whawhio mai o su mai, se mo mori mai le lupe whamele a wātu i o haina. Lea o tātou whenua i aso, ma māmata i aso. Ia le tātou wosi ngā whenaina, ma le sunga i whawhiau, ma le whaitua. Mai mātou te vii ai ma whawhikai atu le atua i le taia. Ona mai mātou mo whio mea o i o whaia. I le nei sa pati mo tātou. Ia e whawhenua i atu fōi le tātou tāresia, lau sunga i le taitaito ina ma le whaitua, maise le aina, whawhenua i atu le anana waru i le taia. Ia fōi le sui taitai, ia e sunga i ina ma le whaitua, ia e whawhenua i atu, ia rua ma le whaitua i le taia. Le maare se sunga i ina ma whaitua o le tātou tāresia, vai lava i maua maurunga se iau i maua iti. Ia tōko le tātou tāresia, whamani atu le kua le tātou a o sa pati i le tai au, o tōu le au telefonu, ia whamani le kua i maere le kiuke, o loo o tu whengai, ia wāe tātou reina me whamata o whieina, o le tātou sāmina i le tai au, ia o se kupea i whawhenua i atuai, i le tātou mafutanga te lei i le tai au. O le a tātou tūlai whaatasi, ma tātou Nagi ina di ina mata o tātou ina i tai au lei, e lo tā mai.
Mario, Maria Malo, Maria Lopolito, Faftaina tua de Caio Sapat, Sam Fio, o Bato vai tapar e o fio de lá no Sapat. Bel Bato tu, Bato Mafofauple, Nava Yasso, a tua no Bato lá. Salam alfilia i matou. Salam ya i matou walu matou olanga aula. Atatu sa apendana nama perfil. Ai matou faftai, eu matou mobile, matou efo, matou pai para o fio de tulata os amas. Sidor matou faftai, no langa para o fio no sudo matou. Matou mobile tala ino pui o mar. Ifo matakuwa ilikuwa kuwa na fafika tele lava kwa leo faftai I be umalava basi na rofa wakina kwa mato ni ngata ile faftai ufakunyama sa mato mau ya peta ya digia lava lo fio o mato mubaya mato roto watu wafika kwa ilikuwa ni klasa basi Poktiolo matu faktai de tularo sapat awasa fawao fokolo matu pedalanga le tua samba ko faktai ya beta yao matu maisu matu 15 beta ro sapat matu fedwa ko tua maise do falo dengan lama dia rai ka bafa ko dia lama ole faktai matu maftala wa papel da Bata tonu batu aja di pasco ya fakir di batu kali sini ya tonu batu batu tekia la kau ini dan tonu di sini pasco mereka orang yang ada besok ada sekolah sudah terus bayar famun ya famun dia kemudian orang berfatuan bersama orang maaf dengan dia isu berfatuan pasti awalnya apa berfatuan Matu cina matua, besi tu faru matu fatasi, yaitu orang lain. Bel matu maktala, bel sapat, matu fasoi nasi untuk berofil. Ia fakirna terjala matu orang lain. Ia fakirna matu ada kalsia juga, semua terjadi. Matu besi tu faru, besi bersama tu ina. Tapi terlalu kalsia pasco, yang lain ofil yang matu itu matu kemar. Isi foi o asia pasco foi lá ainda dessa parte eu vai do uma lei da tua lá do tá o fama dessa parte da tua ya boa algo de algo fio ya o foi chama o foi te faz ainda dessa parte mania fa foi bem ya o fa bangalo de batu setma fa bangalo de batu de tu mapa la sua foi isso para o gole para tua
Kami nei o le kami masani o tātou tala whamisionari. Ai ni whina la tātou tala whamisionari. Ai o te whiwhawhila i atu i nā iso ia ua tamu nai ne tai au. E o mai tau atu o lea ua tātou mawhika mai sunga ia tako i whatawa mai whatua. Me se fōi a le reina ia pai ia mai tātou o le tua. Ia whanaro o kaiwa tātou mafuta whakasi ni tai au whakai e tua ia le ringa. Le rei o nga o whaio atu mātou nei humanei. O wā komiti leo e sa pati o nei tau sama. Ia wāo le tai o tako i lawe. Ia o le sunga i toina ia te pai. Ia o toina. Lea o sosoni a tea. Ia o le sunga ia se ia o le tasio le komiti. Ia o le toina o whamatua o toina. Le sunga ia se iu. Ia o le toina o tasio le toina tamatai lea o ala maila. Ia o mātou komiti ia o le tausani. E whaero atu ai le sunga i whawhiau o le sinafia. Ia o tātou whaamalia e kua. Si lomu se si kai ka tausanga me ia le ao sapa. Ia o toki ina me ia ka taia. Le ao sapa ia toki ina o toki. Ma ia ina le tātou tāisia para sunga i whawhiau. Ia se kai ni whaka le kai ma si lomu ai me pare tonga. Ia rata o toki ina mea nei kore. Ia o stara fonga koe o. Toi ai tonga. Toki ina posi no ia o takia me. Ia le nuku. Ia e whapenala, ia e komiti leo ai nei, i mātu te whihoki te ia ni komiti o ao sapati. Ia ai mo tenu nei, o te warawia, ia e lore are te angaki tātou ao sapati, tātou tala whamisionari masani ai. Ara manuari, ia rea nātu i whaitua ko le sumafoi le au ia apena. Ia e nātu, ia se tala mō wena o lo, anuela e, ia se i tātou whamono. Ia kore ngā wena i whio na te halega o marikanisia. Ia kare wharo lava i lau sunga i whiwhiau. Ia, leire tua. Te niuma. Paftai atu le sunga le tuina tai tai o le awa sapati o le o tuina mai e pai e sina o mau. Ia i le matou ngā kona i le poni. Ia moro tu sina fia ia o moa o a tenu tenu wasa. Ia o matou aringa ia i leina e lama i o tasi lava o tonua. Ia o ngā whanau e to ono. Ia to lua ia tamite ro nofu ni kaso ia mare to fa o ma o ma ia ia o le mala mia que se ma tala ia ile mato na buena i le pone ia o ma wana ka au ina bue le pone to sana kwa fe musu salo na hata o mai to tanto de carecia nei o whiana i eia le ao ma heaven day o ma ne tātou saukina whatarai o salo le e muna tua suna tātou ima nisi o tātou arwena i nei. Ia, ina ua watamu atu i me pone o lo ngā lua e eia suna i whaiwhau ia pasta ai tui whanene ia suna ia eni whakasuama. Ia, o na mato ngā lua e la iene ni tausana seimu mai atu nei. I tai o tausana ni te nei. Ia ua whapoko mai ai ea tase o mātou whaiwhiau. Salo e ngā sinafia nisi o tau e sunga ia pasta o asa. Ia ma tau o asa. Malona whaletua ia apo. O e tau ia. O whaletua na o mātou ngā ruena ma whaiwhiau na ia tau o asa. Ia i le tausanga nei. Ia ua fuli witae na ia mātou whaiwhiau toina rea o eni whawhusuama. Ia ai o mātou ngā lua e rola ia rea mātou tōtoro i le sunga ia e tui, pasta e tui whaneni. Ia whapea fui ia tau kuasa. O mātou tina na sa hoa e
ipa ia e karesia sa matou ngalu e whatasi ai, o whenua matou ngalu anga e lo tamu atu. Ia matou ngalu e whatasi ai e whaifi atu. I le wani mo e karesia nei ipa sa ia i whapopo e mere chok planti e sao e le totene. Ia atua la ia nara to sfumu. Ia e taiani. Ia ua sa matou o i mo nisi o whenua sa hoa o matou ngalu e tai. E no e te tomo na maturi o leo pasta ti ia niso o whenarona ia pasta societe mo o Sofia ia ma suna ia pasta saitoa la tona na o la tona ia la patu ia e o anu la venano whamana konfibis ia o mato ngana la o mela te sana le o abanu ia e karesia o mato ngana ia e tai la o le to ngana la esa pasta a o matunga ngora na patiti ai mo vai na ia tu malo ia ile tu matu ile tu isapte male tu sifo ia ua le mo fai la na na fona le o vai ni sta ka o no e o vai ni si tu a le mo ko la vai ia fai ia fotos la vai na tu malo o ula o le o te na mai karesia ia e tonu ile tu sifo ia o sunga ia pasta tau wasalo an koe le tu matu ia o sunga ia tu ia gara fokus na ia le tu itself ia o tu langa na wena ia ma na ia le matu na wena kasi lapa le whakoe moe pe ona o au mai ia matu na wena i tau sanga nei ma pai tau sanga vai o le whai maso e fai na so e pero o mai le ma pule ma sai e os mal ia a lo foi ko e sku vale vale na fa pe ia ma sa dieta to e na ese fu ia ma tai e os mal ka so ni vai o to a fai ko na ma so a ti so at va o ina la fa ta ha lo na to ma no le o mo na ia fai na to oma le ahoga le tau le Disciples School of Melbourne ai ko no ina e mafai ai ona fai mo le su e ma tepina e mafai ai ona ma futa me le tana ka so sei tu ai ma to fa mai na ia fai a ona e le teo ia ma to fa mai na ia isi ta ta fie o le gelo la to porto fa to e to no conference e la to ka na ia ta ku ama e lo ia o fai conta usare a verdade o su passo foi lo fa lo que ele não lá tudo ia fai moina lá a uma na o School of Discipleship ia mai era uma lá na o não lá ia ele cara ia o ia ele o da isia ma to mai a church plant ia por to ele também a pai ia tá o lá o last one ia ia la fa yo na fa mai yo ia mai na la ia e desi pato tu solo fa mai na pato fa mai na mo su e fa yo na choi mai ia isi ka ta mai sila o Brisbane medicine ia fa tena fo ma ia o foi tena tena na ka sti ia o le ko fa na ma tu ma dai ia kasi na va na o fa yo na o o ia ta ia ko ma to fa mo ne ia o le causando le dentro mismo causando le casi al más con fago y bueno oye uno le falta más a tu le eso ele no va a ser no bueno de agua más no está apertura y la mano más todo hoy to quiere la mano más la gente ya más tu plan más todo le decía más ya es más justo más o no más todo que lo le fa a puta ahí o le rico no vina la wa mata fai ko kala me foi a mata me foi a vao no mai na to ia ma no la ia da mata wa vespas no tu va ko pena to sama le o le wa sa uni no mata misiona ia wa mata ka sa na ina ia vendeio ia ma na to pro o masino no ju ia le la ma fai ia ma no ia mata misiona tele de ia afia ia ka le si e lima le le mata male tu sipo lo mana tu e so mata e la fai ara sina pisi te lo mata tu sala me a o ni ende mo na ne la mala tu e sina ya ta e vita a case mo no masata fai la tu
napa o mai pa e o mala ia e pe o na tāpina e mo i masuna nuni. Ia, o le ma e te o umara mai o watu ia a tene ni stara ka mai e whaktai tene rawa e te sini ia, o le awhaiana kaka te nota mai a o sa matu ni poki puku atu na kore o tō nona na o nei misi mai na loa e matu na loa i me pono e koe whaktai tene o sunga le te tai o le ame whakai e misi o tō ti mata tai. Ya, masih apa yang kita sudah kali sini? Saya, amen. Ya, kita mungkin itu dia tanpa ada kita apa? Bila laku itu, dia itu, orang lain pun mengalami itu. Orang lain itu, dia awal sana dia itu, dia itu macam mungkin ni tak tahu apa orang dia, macam dia pun tahu tak tahu pun ya apa pun yang hari itu pun sama ya masih ada itu ya jadi kalau kita itu macam apa yang kita tahu masih ada masa ya dan dulu ya majuan tu ya ini semua tapi apa yang orang cakap ya dia masih kalau maju mati orang faham ini ada pembantuan masih kalau maju supaya apa ya dia orang tak berbeza jadi kalau bantu kemudian ya awal niscaya tak masih banyak orang yang apa yang akan berjaya pembahasan ya awal apa kamu pola bagi lecau lama saya ada siapa tak berfirman itu kemudian ya air tak berbicara ya itu baru mau itu orang maju juga ya pun apa sih orang juga ya lama juga dia tu maju ele soma profeta mai mai no fio bicho para nyamba mo ko kasia ya ro fotamba manuia fa o fa ya o no le a fa fa ya na le sona que sena teitas fa o fote fa so a base ya e fo ya le inga ya o no o yesu amen ya se toni o la apertura que kasia y sena la ya Sempre kita ya, tu efak penayat tu kita tu makan yang ni, ayah masak.
Pemele, pemele dalam hal ini, tak ia lakukan. Orang tamu yang ada dalam, dia tutup. Orang yang itu buat, dia orang yang tutup. Orang yang itu yang pokok masuk apa yang ada bukan. Ya, dia ada tu apa? Itu yang apa ya? Karena fakir sama mohon ini, ya sebelum kita buat, karena sama mohon ini masa ini sudah terbuat lebih. Dia tu terlalu dia mohon. Ya, okey, lo le kata macam, saya keluar dari rumah mereka, iman dan bangun mereka sendiri, orang tu berpulang semua. Okey, mereka tu di sana mereka out, dia ini tu ini satu tu yang tak, mereka tak. Lima dia tu mana Rusia yang tapi lain tak tu di sana mereka sendiri. Ya, orang ingat, kalau orang mesti kita buat. Kamera lagi tu lupa ada, namanya. Ini orang yang dia mesti boleh. Apa feita tu tahu? Dia tua. Kalau matu susu ina mufio, aku tahu mana orang kui. Itu bukan matu. Ini yang mufio nama matu do. Ini matu yang isu. Wah, falta lain lagi ada tahu tu orang yang sulit. Oh, tahu nama mau Yesus, tahu nama mau Yesus, itu tak tahu. Kalau tak tahu Yesus, orang Yesus tak. Okey. Masa ni dah bermula bertemu waktu, kalau mai Yesus sini mai, dia akan waktu dia selalu nak berlawan. Kalau tak tahu fasok, payah tu mesti membayar tu dah. Kalau saya tak tahu no ada tahu, kalau dia dah rasa buat, dia tu dia walau kalau ya sakit ya mana dia tahu, kalau dia ni rasa buat dan tak tahu, dia masa kita bernau, kalau dia selalu melatih tu apa, dia tu lumayan, sesaat itu, dia sesaat itu familiar, dia tahu betul ada apa. Hai matua, hai banyak tak tiba-tiba. Ya, oleh luina maka tu kena tahu apa banyak tu dia ada tu apa. Dan mau dia mau kita tahu dia buat tahu. Buku banyak tu. Tu apa ya sendiri. Dalam orang yang terkenal itu ada tu. Dia malah awalnya saya ingat aku orang nak dia tu ada. Apa ya sendiri. Tak terkenal ada tahu. Oleh terbakar, atau ramai sama dia. Sama itu tomo no, mana tu orang tahu lama orang yang tidak dapat menilai itu lama. Ini orang yang ada di tempat, forward kita. Sebenarnya kalau itu sebab kita itu, oi, apa? Nabi tu itu ini. Sama itu orang tahu Sofia ini ada. Ada sebenarnya orang Cina tu orang Islam ada orang yang tidak orang. Orang nak tahu mana faktor dia adalah pola di situ itu kan, pola di situ ini kan, oleh kerana saya sama itu waktu, esok tahu mana betul asal. Itu ingat tahu mana saya, ini dengan sesuatu itu, saya itu lah tu, usna tahu mana mereka kan, lalu tahu supaya, ya, kita itu kita tahu, esok pulang apa ini mereka tu, mana masalah jadi, kita tahu, kita tahu mana. Ile betul cuma mau tahu kita ini. Kalau sampai selalu semua dong. Kalau itu forma dua, dia harus forma fa. Selama selalu forma dua, kalau itu forma dua, dia harus forma fa. Apa dia? Dia harus semua. Tapi kita tak kasih main dia tak dapat tahu dia betul. Ya, kamu walau selama selalu forma dua, dia harus forma fa. Ya, itu betul.
Mene no karare ka sini ya punya ka lama oleh mana ka te vai vai ka. Ai se ai ka tau vai ona batu ka tau tau lang. Sipo ka. Sipo fia sin. Ai se a e ka tau vai ona batu ka tau tau lang. Mala na reno ya ki tau vai si fa mo. Tai tasa soa i pia de filifili no na loto. Awa manitina, awa foi man fa kawan na. Awa ya o fa de tu e fo a o man loto mani. Bayaran mauna na mata tau hai ka tau mauna ni ta au ta. Sau bayaran ka na ku aku. Yo me mai si ai se a tau vai ona batu ka tau tau lang ko mauna loto ni to ima foi tu. Ia tai to tasi ma fo wai, tai to tasi ma fo wai. E peo na fili i lona loto, lona winga le tai fo mai la nata. Fili i lona loto o lau fili ma. Aua ma le tinga, na to kere ta no a ka fa. A pe to ka e ya la ba ku fui. E ya asonia ma ka no mai ni. Ti ba ai tu le ya i le fo le mo. Wa ha ba wa fa so ni ya lo ni. Wa ide e ka ba na ya. Ya, kami nama-nama dia tadi, wah ini macam mana? Kalau nak betul, itu ni nak tu atau tak boleh tu. Osir ni nak saya filmai film, mai betul mana? Ini saya filmai mana mana ini sudah nak. Awak filmai memang nota, ayat kata, betul mana ini dia, betul betul. Ini salah moi, ini masuk mafaham pun, baik. Awak ni memang masih nota, ayat tu. Betul itu nak tu atau tak boleh. Boleh tu ingat tu dulu. Ya, dia dah tahu fila, bos lagi. Ada obat tu tak apa. Ala amat wala tak terkenal. Ini tahu wala kenal dia tahu. Ada yang mengenal tentang satu besok. Ya. Saya dah pernah berdua. Esok tahu. Esok nak somai bayar sebanyak tu. Istiwa. Dia dah buat satu macam mana. Wala apa lama ya. Or semua pasal pamlia, apa cara? Oleh dia nak fight ini lalu fight jadi apa itu rotu tadi, malu rotu dia itu sampai dia jadi lebih ini lalu fight nak cakap. Família pun nak cuma itu semua bicara. Itu ayah cara saya cakap lagi. Fight, esok macam mufid. Oleh awak cuma awak ini banyak oleh cara begitu. Ini cara awak. Oleh tajuk canda, dia model tua. Tajuk mana? Tajuk canda. Apa yang Yesus? Ele fatu sabia. Omea mufoi kalau yang tajuk meninggal. Omea dia tua. Oleh lah, orang tajuk tua. Yang macam tajuk tua ini menurut dia. Terus apa lagi? Itu sampai orang percaya tua. Saya. Awak. Ya. Sampai boleh kalau asal sultan tahu apa pun. Porque dia passou depois por ela do filho do produtor a lei do trabalho da questão do povo se esse até a fabricar dia passou de fato a papel do filho do meu vai só aí sabe para esse que foi tudo como foi por saber essa parte ele a mata aquela Jesus e tudo outro lá ia ao mesmo a papel de filho do meu vai só Nunda la fota ai a pena Yesu ala ma fota tahu Yesu buat benda apa ya di saur sa pena tahu ni sopan pena tahu ni buat Yesu ni tahu ni fa Sofia ina fa Sofia era o fa por fa pau ni tu olha sa fica no meio para sua ato e lo ma fa Yesu para apa ya que sa pena tahu lo ko ni biota a fa pe ni saur sabe o filho do vai só atuar e me faz o uma foto ele para vai não vai achar que se tudo tá a fazer isso eu se faz que ainda puxa uma essa a coleção essa parte eu
vai fazer. Super sim. É pensar no mesmo também. Aí só vai o facultar minha hora de offering. Offering na dalam dunia orang yang bangun itu, saya boleh nonton lagi. Kalau orang tak mau tunai sini, bersita kita. Siasat yang kita buat yang orang semua. Ini sih. Ekele luar pasal tu, kita tu as kos. Awak ni, istiar pengamu. Itu orang, mungkin kau yang awak yang kalau tu dia yang orang orang manusia dengan orang. Este que contém foram para lá, para lá para esse cara. O final, e faz ser o óbvio. Sonia cá, e cá não é nada possível, faz ser o óbvio. E se lá morre, se vai subir pouco para fazer para. Agora foi, mas não se mete, tá sua. Mas não é o que faz. Só já se mete, olha não, aquele cara fuaca, aquele fuaca. Agora ele tem uma filha que está com dia na minha tua pita. Ele não se fica na mão do outro filha e na rua não luta com uma atua ele é uma escola foi no outro mania do luta com uma Kalau kita takut, ideal para o
Ao, e te kasi ara ki te maura. Ua vai ngare ka tau e sini na matai ai se ai ka tau e na pato ta to na o paso e vai mai sini na onle se fono pasenya pe la na le tu o le ima se tu le na tu le tu o le tu e to to a fo a e le tu al fa mo na tu le va ko na so mai e a patu pa to ai le no fa le tu ima se fono pasenya le wa tu mai te fini sa o ai ua whamani e ina o e tangata keusia ona o whamani a le tua e tue mani whamani a le rawa ai ona e fia fia e tue whaia na tau nanga le o loa whawhe tio no to whawhe tai o lisi vai na tau e o a lisi vai na e te tau e na mea ia vai na whaia whapau si ama koe tatu whawhe tai e e sumo no ana tau nanga le whaia koe tatu le ngata i le whaalia ai na tuina atua to atua tātou i le atua whailo atua ai tātou e te toa i le ino tātou whaatua tua ina o le atua o no lana whaamiana o no whaamia me tātou i le teno te kai ia le ngata koe lea o wani o tātou wini me te tau te me kai ao na tere te mau ai mai lo au ke i are o manu o me sino mea ai tene no te era ia ma le pe basa ni au tu a makano me pe a mo ni vista na ka no le o tene tupe o ala le mo ba le tu ai i o tau mano e le tu o le si ta o ala ka no mo o le ase o le ale tene i te tau no ka to fo ai e le tene ka to ta no ai i le ba le to te no me su mo no mo ko su ma fitu fa ba e ta kasi ta na ta i tu so ma me mo i ga te ia pai kasi tanata ma mea tu se te e tu sa ma le tanuia o foa ina mai e opa o to e toi a me la no a le ta ko ni so pina na pa a o fo sia ta ka to ka pe te ni a o ta mi sa o te o me o foa i le to e toi o fa ma ni e ina i toi ai le o le tau ma fai da pa i le ta wala o le ai me fo no wa ai le na o le tu to ina ta wa na o lo vi o le tu ina atu le sau mai loa i lo no to pa ki ma me am fa ma ga le to mo tu na tu le tu ai ya o le si o me e na na to to ia le tu o no na fa ma ga le fa ma ia me tu o ta e ni ha ai e le fa la ka ko le tu e ana me mu ma a o le au la fa di ai o ta to no to fa fe tai i le tu ma ta fa ma ga mo ta to ai ya na ni no la vai entrar no vai ka ai ele lo teu ina o le tua o no na família o le tua na ia faia me uma lá e se la fia me uma lá o tu ma vai ka na ta o no final na sta o le la ba e que tu e foi ele no ele ni o me ka ma tu ai no vina lá na le tua e se la ai le tua o ta ya e fa po vai na ta to me que tu vai no po wa fiana e tu ato o ma ai wa fiana e tu ato o ma ai ya o se fatti no ina ne o ta ko ai to foi la le te mi le ta ta to no ko tu ai va a watu le tu fa me na na sa la no iso me sa la no na
mau me uma la. Au la le o te noa le a le mau mai i le tatou mau ta o le ia. E ta tau na i i le tua. Au le ngame te oi ka ka mai ka karanga i o to o atu i o na no tua. Tatou ka po i le tua. Ia le te me fenga tua. E le isi tatu feo na ta po i le tua mo se ne i ona. I ona lima. Hai, kam karanga le ka mai e tiki na na sa le jo jo no me supo le ono ono o supo le ono no viva. E au noma se tau na, pa mai me whakana, au a foi nei noa se isi i mo i oma ua ne ai sana. Sana tau lata ko sana mea, hae. E tā ua ua te tā po i mea tua. Nanga e ara te ka po i mea tua. Ma averi a tia pika mea, ma tamu i mea tua, ono mo whamani e tia, me tātou tau, hae. Mo whamani e hina i tātou. O i mahu amare a e mea i mea tua, hae hae apera o, nau tau nama, i mea tua. E o ko miki area. O me quero qualquer hora a fazer uma sua você não é uma fofoca direto e que agora não vai falar com mas se foi vou passar nenhuma ou não vou falar ninguém tudo vai é que vai na fala o que é já olhe tá uma nosso sabe tu que tem o necessário já ia ave o meu mato especial para na to fatico e nai e tá io le vedete uno sui poi le tenta lo fa mai na to mo o tutti ma fa mala na la io na fa mai le tente e ma fa io non fa io non fa mai le o si fa mai e fa per fare una sina le tuo interno fa per fare una sina le tuo interno e lui io sono quasi tutto questo e vai fa tanto na o na veta raya tu le oia e moni o te whaigatu ki atu o tolu. O mea ne nei whawhine no tika o ua oti na tani, ua lafo iai, ua siri mea me kato uma. Nina tā roa, nina tā roa, e tā roa o le tōhaki ane neki nā tāe. Ai e le i ngata mai o le suka. Au mai e ngana nā so, o mai whaasara whai ka whakawhale. Ua aina na asa na tumo tu kau e le mene, o atu ka atama. Mai ana ko tau ai ai fa mai ai su no so ba e to te no la mo ke te na ko ya yo me la so na ko e ne na na mai su ai ko ai ti na le na ta ti na pe pa wa na me te ai mo e fo wa ma da fo wa i ma le no to ma ti ai ana le na fo wa no to ma ti ka fa da ya tu la ese le está por más que no es una buena o guay tanto falta por tanto carecía tanto te le falla tu la vida sabe que tanto o la vale o le lado o mai o la falla o tanto no te a fua ya falta le mai tanto Yesu o tanto tanto pero no mai tanto mai tanto o Yesu de tanto a le fue la paua no tanto
fai ito tau. E fo ia na fa na mai tama ta ia na ko. Ai le mo ko ko ko. E pa ta. Ora ko so na so ta.
whaamakala o i rena konga ni e piki ni e au a o e la a e te i o sili i ang kau whaiole posto kulama le i e kaulanga le mama o la i sili o te whaamakala o i sela konga ni e kaulanga le wa matino ni le ia e o i sela konga ni o le i fiseti i ngau le apua le anga o le wa mana o e pausi i le mea e le mama o e finga le le tua e peso mga konga finga le le wa Onga o kau nana fo na le luto mai o le mea o e fifi e ke le ave fusenia fakanga alisa kau nana ile kua wa ile fakela mai mau dia ti fi ma le luto mai mo kau ile ave se i mas mu senge pe ama le tua ile kau nana e ka wa o ave kau nana o fifi e ma le mo le tua ai o ke le au ni mga kule fai kau wa ma fina kau nana le ana la wa fai kau nana o le ave ke di no mai ko ma le ti kau nana na tahu ada dalam satu kali saya boleh ini sebenarnya kalau mau dia nofa kalau kalau dia masih ini dan itu dari setelah ini yang ada yang apa oh udah start pakai kalau mau itu mau asal dah mau apa ada mau makan faul ini faul ya di sini kita nak mau buat kerja kalau di sini ada melesong fate ferma sila sila le tua itaua kalau dia nak ferma dah tak tahu lo ya ini sila le tua ia tau mangare le o fo mai le mau le na tu tan ko fique na ko Ricardo fique ma kifa fa kuma sa na o le fa fique ma tipa ai fa mai eso o la na o sili le e na to mare grana e ma kifa fa fique ai o na no to a to e tua na ai o na ma me o le tua. Ora a tua lá na tampoe. Entendeu? Le tua. E se não foi não é. Esse foi a hora. E aí é tua. E aí vai. A faia vai fazer a hora não é. E a saco a hora não faz não faz não. Não foi. Ele tá tudo aí isso lá. Não só. E a saco a hora não foi. Na ilha de Nene foi a hora. E era bom lá nesse filme. Lá a faia eu sei a folha a aula que faz só sei que ela aí não a pei a sei a lá nem o nem o mal fala bem ai a fai mano não tô a tô mas tu na a tô uma fala não é tu a é tu a vai não tá por isso não
o le tato mai ta wai le kuma te tau le e pai esi tau whina o se pinaua o se tau wā o ai esi o le me taua lo roto a tono lo amen. Ya, sila. Se pode mais eu obedecer, mas ele é mais de que pode pensar na vaga desse se essa pode pensar que ele tomar por essa nova coisa e já ele se mova e nem mais na fiota que se essa Ya, boleh. Tahu apa? Untuk tahu. Kalau nama mereka sudah ada, kalau mereka sudah sampai, kalau nama mereka tua, ini awal ada saya, kita apa ni? Ini ya, ini sudah. Ini sudah ada. Ini sudah. Mereka kata tu, tapi kalau kalau kata, maaf, dia tua, maaf, dia tua, orang kata, tua ya tua. Siapa nak tahu? Sebab fawal dia, apa dia fawal dia ni mahu ni. Tahu? Nah, ayat dia satu ini siapa? Lepas dua boleh tak? Baik kita tahu. Kalau fawal dia fawal dia tahu. Mana dia ni mesti fawal. Ele nak tahu tahu dalam fawal tadi dia tu. Kalau no lofa na faham dia tu dia tu, no lofa dia tu. Ayat dia ini siapa? Ayat dia ini setengah. Pertama orang fawal ayah le ese le tahu orang nak ayah tu ayah. Oleh noto mali. Itu yang mau fai lesia ini tua. Ayah kamu dia le tua lesia lesia tak ayah. So ese lah tahu. Ayah aku yang faham dia le kata terlalu. Untuk tahu apa faham tu. Wajib kasih sesuatu apa. Melihat semua lupa betul. Kalau yang mahu faham orang. Kalau yang mahu dia kalau yang nak tu kamcai. ويهو واي بعد يسوع مسولو يوم باي لون اللون هو تو فوق الفن اللون يا لتو تلو كلام لتو فادا أي وقت وما بيفع كيلو لا أنا تلو nama dia malu nak tu mana Yesus dah pakai mana ilan kau lah pakai sesi Yesus mana tu pernah pernah yang mana apa ele fala, super, aí tem um toqueiro ali, o lá no carro, não é? Quando os caras viajam, não é? Então, uma tábua, pessoal. Então, uma tábua, viu? Ele aí se sempre faz, não faz mais mal, não dá sua alma, se está matando a pena, se está matando. Ah, então, ele não vinha, ele estava fazendo isso, do kilo, ele quando é? Todo mundo manda, tem que ter muito nada. Dia orang nak tadi cuma macam mana yang faham cuma kerja, ia lepas ia pergi le, tahu malah pergi tu le, sesuatu orang, oleh tanah le, Cina le, mana orang orang super nak boleh Yesus, mana tanah yang muda, mana super le, mana super le yang faham apa yang ada, Yesus, ya ini.
Le vale o tali o tua o mundo tana ka le whanau. E rei whapiara tu kose a tama whorere si ia mungu kose. Nana ne tau mungu a le whakorana no e mai tau tonga e na whaifen pero i tāna a pete. Ana nia, ona pauki, a kai mai nia, mai nia, ua o e lo si tau. Ai o o le nia le nia. Pela a mai furele kulanga na pila ngeleta tanto o se mea wa wainua o se mea wa tu ese ai te ua ko sulu na ko fauma mai ta u pela ta te la mai furele pita o fe felicita ni wa te ya wa o tau no ni tau na ni mo sa fe te pi o le pi o la onda furele wa e
Ia ia no tato. Ala ka te whai o tato. Ai ata whai o runta o ele mo e ke o ele sa sa. Yo ta o sua foi. Ia ia se. Nana e pelo e o tato mo e. Wa ki mo e. Ia kule lua a toa na pe fa ko ta to le so na a wale ta ta to no ia. Ile ta u le ya fa ma ke a ko ile ko na na fa le le kana ia. Ko le a le a to ma le ki o lo fa. E te fria ma lo mo ke le na ta. Ara sti fi ma na fa ke le na le na. Le ta u te. Ta u le te. Ina ia no e ta nata le ta au mo mo ave a to le la ka no no to a to fa ma ni e le ta ve e fa pena u mai e ma ti mo Yesu e fo a ki na le to na ia fo a ki na ia no na le pena Yesu e o fa fa te mo e o fa te mo se i ta o to e ta nata u e ma la so e ma si ia o u na no na so i le ta u o le fo a i le na fo a i me le tua Luna lo pena Yesu Cristo le tem le ta ko ta ko ele tudo termina ele tudo termina a ole o fa ata ma ye o na ma ta te ta o ye ai le ana na ma ni wa Yesu na ma ni wa Yesu ko ma ko no wa a ole fo i sina na ma ye le tu e tu e ko wa ta so ta na me tu o fe ala me ta ko te kan kan so o a ye te fo ye o ande que ta te movo de la grande e ne va que sabia me fo a que o seria o meu nome que o a meu tá ya contigo vai Mayoría
Ya, dia ada di tulang film dia percoba. Ya, kemudian dia nak pakai film saya ucapkan. Wajib menghormati semua. Ya, di masing-masing cerdas. Ya, mesti payah masalah tu Pak Cino dia ada lagu mana. Pak payah mainda ya mesti asuhin lo besok. Ya, di masing-masing cerdas ya mesti dia masing-masing dia lagu pun Pak Suamai. Pak macam dia ini yang kita tu boleh semua kita tahu. Mereka itu lah yang boleh tu yang memanfaatkan. Jadi apa dia semua pakai maya yang apa pun pakai maya yang boleh. So inole, Pak Cino inole. Masing-masing antara ya dia itu ada yang atas dia ya kemudian tu yang memanfaatkan itu semua pakai maya. Apel ya boleh terjadi apa oleh oleh segala macam model macam mufia ya fashion ni saya pun ya lo tahu itu fak manjang apa cakap kita awal bila nak pergi oleh dua hari kita harus isi nama fashion ini masih macam dia ada kan awal muli macam ada di sana pak model pun fak malu masih ada ya awal masih ada kita sih itu pandang dia mulai bina saya awal mana ya Indonesia orang masih tahu baik mulai dari Abu Fasadeh ya Ahmad Bulan tu itu supaya supaya apa lalu masih dibuat kepada itu ya umur itu Cina boleh tu nanti Ahmad Bulan itu mana Ahmad Bulan itu ulama itu orang anak pun ya masih ya satu mafta Malaysia ya ile sumaya pakai ya apel ya tua ya masih ya lo mafta Malaysia ya masih air luar Malaysia ya udah cuma mafta ya sumber air ya tahu apa mafta ya mereka tu Malaysia ya maksudnya ya kalau kita ada tua ya mana tu ya informasi wow air winter tak ya orang tak ya boleh sih tak usah dengan baik dan cuma macam sama ya itu ya ini yang sih mau yang di sini mau pasua itu mana itu macam ni cara di sini fakta itu itu sekali baik fakta camai famai no ona ya awal pasua itu ya macam dia ada persona ni ya sama sama ngomong baik ni hatu dia yang sih awal kalau fio ya ini famanya ya ini famanya ili sauni amuni macam tahu ili takwa ingat kali sia di tayo ya manu abatu lebih ingat ila ufio o Yesus pamanalo pasol dawa para pa tayo pa kuma amen amen ya pamanuel itu isauni amuni macam tahu na
Ia ko la ko matua pe tato televo na to mala ko I fafo fa mole make your way inside. It's time for our song service. Don't miss out. Give praise to the Lord this morning. Yeah, tato tu la mai uma fa mole le kalesia. Everybody, tu la mai uma fa mole. If you're not able to, it's okay. Afai ala mai lalo but tu la mai luma tato televo. Everybody God's house, to right my luna. All the fingers come from still there, stretch luna. Stretch, yeah. So we lalo, get us from the roof. Lalo, yeah. Chain on this side, up there. Yeah, fasanga on this side, we're going to wall there. Like oil la and then the car, yes, that's it. Besides, go see. The wall my luma. Yeah. Me fasanga in the too. Sounds go lower. Let's go morning. Yeah. Are you ready? And my yes, ready for the book. Are you ready? Yes. Ready can go morning book. Are you ready? Yes. God is good. All the time. And later to us. Tell me about. Listen, fire come busy there all the time. We are believers in Christ. Ole talitonu fai mai ia ukanga mo vitole tua. Ole talitonu ile ona baba. Continue the praise and sing the words to the Lord. Ole talitonu. Smile.
the blessing He has given us this week, and all the blessing that we're going to receive today and all of 2023. Song, guys, to finish up our song service this morning. Because He lives, we can face tomorrow. And then sings my song. Because He lives. He
Le tu mai mātou tālu whamamole. Ia whia meina o nganga pa ia mātou sāuninga ni sāpati le tua. Ia me whai e o na mātou la mono no pa i mai mātou. Whaafitai, maro whaatasi mai. O mātou tālu le asafa pene Yesu. Amen. Talo falawa le aina pele o le tua. Ia fifia le nganga i nei tula o sapati. Ua ba iatu le la foka fifia ma le mata ngofia o le aina o le tua. Ale le tusia kalatia e toru o le fai upo e lo skuman ba fai mai ua le o to iai se i utaia po se e leni wale o to iai se saoloto po se polonga wale o to iai se tane masalafine a watasi tato ia Kristo kailana tamu whawhengo fie whapea wale o to iai se upolu po se sawai wale to iai se apolima po se manono watasi tato uma ole aingo le tua ia Kristo Yesu pindah sampai kofia dan naikkan nomita nomaya iutaya maelia tadu pilih kofia na tua enggak ada yang terlalu sampai kofia Pate ulo tatu kuma yo sangwa ese si kuma me tatu yo ma ya afta ile tu fantasi tato e che riso e alla ilo na mani avea io tato ma kino ya ino bello le tua o te fatalo fatuai fatalo fa lava le ai bello le tua le sabat tu sia fece la montagita wa tatu masani o tu sio vivi ma di via tu o tu ya nova wai le oia vai fa la lava rodar o te no le aso le nei le aso wa ne po na lu fo e ya le kare se pa spo ino mo le tala ole a veces ya ma tu fai au bene ya ki ma to ya pasta para fatua ia ai haftai na ua ma tu mo le ta ia o sunga ya pasta para toros ia la fala ua ma tu ma sa la muna no ma tu fa no ai ina ua ta mo le sunga fai au ya pana ia sa orta la sa mo ma so fa ma fa ua ma tu na mona no ma tu ia no ma tu haftai le tua ia wa no na vinga te mi uma e pe ya le ma te ma futa ma tu fai au in ma tu ma tanga ma sunga pasta pana pa ma fatua o fatara fo mo bua tu fatua fai au des fatua ke hot fatua le sunga ya per au fa pena ya o to spa tele o ba fo ya fo ko ina na le tu sunga fai au nei ia fatara fatua fatara fa tu tina tua tato umala mo ya sina fa solo mai lava se yo one la fa na si o kito tit o te fata no fa sa fa man ma lo ke biso tala kusi via ko ye nova o me an lei ma me si o ye fa ya mo tato fa man wa tu ya nova o ko fata no fa ko fia le na ya o te fa na me si to no to te to ai o tato le ana itasira se fie no vai ter nei uso ya chama to ma futa le caresina vai i fa pia ta ita no to lo ia fa ta yo le to no na dai pero no fa ta no vai ya il ta to numa ya ta ma futa le ta ne ore a sofia ta la tusi fa yo fa me si ta to ti of what na no ta to fua a veces yo tato no fai una a mai le ora se tasine se va na o fa ta mo le ko ta mai no to se fua ma so ma ko le o tato si la fai la no fo le nei ba tato fa pe fo ia te oi la vale vi le tua ia te oi le vi ngai fa ba ia o le tato to fi le ta nei o le te mo le o le tato ma tanga ma sunga ia pasta banapa fa ia ko rima ma aure karesia
o te whaatalofa whakutoatu, whaatalofa le sunga ke te hoi a panam pastai munguri whaistari a o le nanga fia whaafitai le atua, wa o mea se whi au takou, mosi a tātou e kāre tia le ngai, tēnea lea tātou takou, leo tātou mafuta marsunga i a pasta apea, e mai marsusu ino tātou le son whaafitai le atua, o whaamamiana le whaasua whaamamia le atua, e le nisa pat, tātou tungai whatasi, ni tātou i ia le ngane lei o le atua, e pese wa lunga tātou e, paia lava i o vau atu. Mātou o mai ma mātou tūra i whatasi atu o i mātou o lau whanau. Mātou whare mai le nei manu le tua mātou te tāpua i atu i lau whio. Le tua whawhitai tene i loa lofa ma loa wamare nei a te mātou ma lava tai tau tasi. Mātou whawhitai ta mao no lau tau singa i tono lau e kalesia. A mata mai lava na i o mātou mātua mātua. Se i ho atu lava nei a mātou whanawiti. E temi mātou te no ai, le ato ato ai le manosi, le tino, le tua o no mai, o mai fo i o mātou tangata tai tua tasi. E temi mātou te no ai tau mo whaine rio le lalolani, e ave sea o mātou tangata malau whiu. Pe tai le atua malia pule whawhetai lo wangre nei. Wa e mani manuia le mātou whainga malanga e le fo i sapati. O lotu mau pēa le vi ingo lau whio malau tau singa i mātou. E tōwa e sila fia le atua o mātou tāpo inga e le māsani ai mātou. E tai mātou te wala au i lau whio. Ina ia whapeo na whio ifo le ngāngo lau whio tu i ai mātou umalawa tai tō tasi. A o mātou tāpo i atu i atu. Ta mau mātou wala au matu ina atu la mātou mawhitanga ma siu mātou tamawhai au. I se teni mua i tono lau e karesia. Mātou wala au ia whapeo na e whamanuia e lau ona o le wharetua ma le aina. Mātou te talo fo i le atua
ia whapea na whangana ina i lau o fio o lau o a wā se whola rea mātou whanongo ai. Whapa ia ina le whanongo o lo nungu mai mātou umalava taito tasi. Ina i o mātou la lona ina lo whina halo mo i mātou. Mātou talo lau whamanuia ki whamanuia ina i o mātou e kālesia lea. A mata mai nei o mātou mātua lea tua. Ia iai le whamanianga lau fio. Na i o mātou whanawiti au whapea o na sauri atu mo le toi amatalia o lātou wāonga. Ia whapea foi o na whesoasoani lau o fio. Whamanuia ia lātou lea tua lo mātou tamau. O ai o le mawhailo mafuta mai le mātou tāpua inga nei taia. Ia o atu iai le whamanianga lau fio. Ia o le mātou tutalo i lau fio le whesoasoani mai to e teimi o lo sapati. Ina ia iku ai na mātou tāpua inga ma na mātou whainga mananga nei foi asu. Fo ia tuai le vi inga i lau. Fio le mātou tutalo, te e whapeo na i whamangalo mātou se. O ame o mātou le atu tō hai le tātou wāwha whianga iai. Le atua mātou te o atu la lo ifo le ta elo i asu ke visto le nuna sātau. Ina ia mamangalo ai o mātou o sala. Awana i fo nei asu le atua. Ai a whapeo na te kaile mātou e lo ngā. Ala mātou wala au lea whaftai tene lo whafonga mai. Te lia lo whaftai lo te lia ino i mātou. Lo lawa swafa Yesu o mātou te talo atua nei. Amen. Te loa o le wanoa taua ne nei mo le whainga tauranga le aingo le tua. Ia o te wala o tuai i te akono. Mo le tau o ino o tātou tauranga masua. I gordo te reo tātou o whai online. I lava o tau au mai o tauranga na le sua. I o le nei. Tulai fatasi mo le whapaya ino o tauranga masua. Whaftai e tua mo tauranga masfuruai. Me whaie o mātou ka tinari no ka wenga le tu. Whaftai ia mātou mafutanga fia nei sa pati le tua. E whanoa atu le tua i mātou alofa i ate oi. Ia meise le tua me uma i mātou maua o oe o le tua i o le mana na maro. Ia whaparuia i mātou safua i matau langa nisa pati o mātou swafapeli Yesu. Amen.
E le leile tua. E te mi uma. E le leile tua. Whatalo whātu I le mamaru le tatu e kāresia Punchbowl, tāno whalawa. Susunga tai uro tatu e kāresia. Tai tai to ina malano whesosoani. Mamaru whese o to ina o whalitua. A meise foi li tapo ingo te maali'i o whailaunga. Whalitua ma tausi leo te revou manai whanau. Tātou whawtai le tua ni sāpati. Awa ese manatu o le tangata. Ese foi fufuanga o le tua o iai e nganuenga. Whawtai le tua I awanoa o loo tātou maua. Paulawa le mea I tātou ngalulue e whaia le mea sili e tautu ai nana ngaluenga. Ia sa saa mai e manuia o le tua o I tātou ma tātou whanau. Before I begin a message this morning, I'd like to say that it is a blessing and a privilege to be here at our church, Punchbowl. For the last 14 years, myself and Jokobet, we have been ministering in the Greater Sydney Conference to all of our Balangi churches. And this year it is a blessing and a privilege for the first time to come back into our Samoan churches. Amen? Amen. I have seen with my wife and my children the blessings that God has for our Samoan churches, and especially for our young people. And I'm excited to be here working together with our leaders and our church and our young people here today. Pastor Brian and Paul would love to be here today, but they are at Liverpool today. Half of our family at Liverpool, half of our family here at Punchbowl. And I know that Pastor Brian was here for 8 years, or Lana Samoa Lewa. He's up here, and I am down here. So I'm just starting. Ia whamaliatu li tatu e kālesia Punchbowl a whai e se upu whiau nei sapati e whaangaro mai. O le au tū le tatu whiau nei sapati. O au le nei, au wina atua. Here am I, send me. O le tātou tusi whapitoa nei tai au, e son mai le Isaia ma tāu kuona whai ipu wano. A whai e lo tuspa ia whamanmori tātou, the leo I le Isaia ma tāu kuona whai ipu wano. I will read it in English first and then we can read it in Samoan. But before we do, let me offer a word of prayer. Lord, we cannot do anything without you. Whātasi mai no nganga pa ia le tua, e mawhai e ona mātou no moda lo pa I mai e mātou langa. A mesi e mātou mawhitanga nei sapati. Whawhitai. Amen. Isaiah chapter 6 verse 8, this is our key verse. Also I heard a voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Then I said, here am I, send me. Tātou whai tau whamanmori. Ora o whakua wātua I lea I se whonga o lea li. I whapema. O ai fwoi atu atu. Ora o whapea atu ai lea. O aku le nei, ina amuna atu.
for someone to send. God is looking for someone to go. And God is waiting for ready hearts and ready minds to do his work. But how strange it is that God of majesty, of sovereignty, and of power asks for volunteers. Ma eo le wingo ese le nei atua o le mana pule siri ese e tausanga mai mo nei tangata e fuatu. God could easily create robots to do his work. He could also call tens and thousands of his angels to do his will. But God wants willing hearts, willing servants, willing souls, and surrendered lives. Au le whiringano le tua o loto nau nau, au auna loto madia, a nganga nau nau, matunu atu ora. But this is what Isaiah said. In Isaiah chapter 6 verse 5, he says, "Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of the people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts." Tatu fai tafa mori Isaiah mata puolo fai pulima. Tatu fai tafa tasi tua. When Isaiah saw the angels and all of their holy and humility and obedience and praise of God, he realized that he was not like God and he was not like the angels. The angels cry out, "Holy, holy, holy." And they praise God so beautifully. But Isaiah said, "I cannot do that because I am a man of unclean lips." Safa mai ya o angelu e pa ia ma veia le tua i le matu mo fia tele ani le ma fai ona o Isaia o wa o ia o stangata na mutu leanga. I remember when I was doing our shopping with Jochebed in Doonside, and along came one of our students and her mother. She was a Muslim. And as she came through the shopping, she saw myself and Jochebed just about to pay for our shopping. And her son came and said, "My mum said, we are going to pay for your shopping." And I looked at the mum, and the mum was Muslim, and she had the burqa on. And she said, "Guys, please, because if we pay for this, we will be blessed." The first thing that came into my mind was, "Lord, please forgive me, for I am a man of unclean lips. I am a man that is not holy." And this is what Isaiah said, "I am a man of unclean lips. And the people that I am with are people who are also with unclean lips. They see God and they must die because we have a sinful nature." Uvarau ya Isaiah o au ostengata lau mutu leanga.
When Isaiah saw the Lord, he knew that he was a man that was guilty of sin. Inu wa ai Isaiah le ile alii, na I Lord o ia o stangata vai, o ia o stangata angasala. The more clearly we see God, the more clearly we see how bad ourselves are. Ola menino lo tātou wa ai I le tua, ola menino foi leo tātou wa aia I tātou angasala. And that is what Isaiah saw. But this morning, church family, God cannot do anything with us until He has undone us. The Bible says here in Isaiah chapter 6 verse 7, then one of the seraphims flew to me, having in his hand a live coal which he had taken with the tongs from the altar. And he touched my mouth with it and said, behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away and your sin purged. Tatu fai tau whapi mole I sai ma tapu ono, fai ono I le fitu whapi mole. Tatu fai tau whatasi, ia. Ona lene mai ai lea, siwafi. Isaiah's sin had been burned away. The coal that God had put on his lips had taken away his sin. I want to remind our church this morning, Punch Bowl, it is not the coal that takes the sin of the world away, it is the blood of Jesus Christ that takes the sin of the world away. O le mariu o Yesu Kiriso I Kalavario. Ilo mawai atu Ioane le baptiso ya Yesu o sawi ate ia sa I whape atu whahuta o le tamai mamoe o le tua na te avesea le angasana ale nalangi. Our sin was placed on Jesus, and Jesus was burned with the fire of God's judgment. Yet Jesus was sinless, righteous, and holy, and the fire of God's judgment did not harm him. It only burned away our sin, my sin, your sin, the world's sin. It is the same principle. Only through the blood of Jesus Christ we are saved. Now le toto Yesu e whaoloina tātou wile tua. Only through the blood of Jesus Christ that we are saved. O le fsili tātou nei tae au pachpo, tātou e inga kalesia. How did Isaiah have a heart to serve God? How did Isaiah have a heart to serve God? Number one, he had a heart that was in the presence of God. So number two, he had a heart that knew his own sinfulness. So he knew that he was a man that was sinful. Number three, he had a heart that knew the people who needed God's word. He wanted the people to understand God's will for their lives. Number three, he had a heart that had been touched by the cleansing fire of Jesus. And number five, he had a heart that heard God's heart to reach his people. This morning, God is calling you today. Olo walawina ai ele tua
ia oe nei tai au. He is asking you, will you go? Will you serve him? Will you say yes this morning? And will you respond and say, here I am. Send me. Here I am this year in 2023. Lord, use me. I will go. I will serve. O te au auna ia te ia. O te alu e whaia le whina ngaro le tua. Many times when God calls, we sometimes hesitate. Sometimes we say to ourselves, this is not my time. I am not ready, or I am not equipped, or I am afraid. When God called me to come into the Samoa churches, I said, Lord, please, help me. I can't speak. But God said to me, are you willing to go? When I got the call, I came home and I said to Jochebed, hon, there could be a possibility that we'll be going to Samoa church, and I was crying. And the first thing that Jochebed said was, why do we have to leave Campbelltown Church? And I said to her, I don't know why, but God is calling us. And God is the only one that we should serve and honor and to give him our lives today. Let me ask you, church, this morning, are you willing to go? With all of our sinfulness, with all of our weakness, are you willing to say, yes, here I am. Use me, because I am a sinner saved by grace. Amen. I am a sinner saved by grace. My challenge this morning, Punchbowl Church family, our friends here this morning, Tato Ainga Kalesia, God is calling you to use whatever gift and talent that you have for his kingdom. If I ngā ino tāleni mana wola mole tua, e me whaie o na tātou malui whaatasi, mole vi inga o tātou te maruranga. As we close this morning, I would like to just sing a song that everyone is familiar with. A song that says, I will serve. I will serve. As for me and my house, we will serve the Lord. We stand here together as a family. We join hands together, lifting praises to the Father above for sending his Son. We're chosen together as a family to serve him forever, knowing nothing else will matter in time. We'll make up our mind.
We will join in the fight till He takes us away, till our faith becomes sight. As for me and my house, we will serve the Lord. Utato tulai, tato mose aina etasi, si ngano tato tamba, molona lofa. Utopia tato, oceana awana tu, ele semeto eamba, le fili gane, fili awaye te abia, awane ai seme, nate tafia mai, o maluaina e awana voia. Fili awaye te abia, awane ai seme, nate tafia mai, o maluaina e awana voia. We'll serve Him. We'll serve Him. We'll serve Him. We'll serve Him. For He is worthy. Serve Him. We'll serve Him. We'll serve Him. For He is worthy. Choose you this day. Tell me who will you serve? Let nothing stand in your way. Give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord, the Lord, the Lord. Let's pray. Father, we want to just serve you with all of our hearts. Lord, take away all the weaknesses that we have and let us be cleansed by the blood on Calvary. Whaftaine tua lewa nei mo lewa lofa I mātou. E me whai e o mātou whangā mātou langa mo lewa whiu e au auna mo oile tua. Thank you for dying on the cross for us and taking away all the doubt, all the challenges that we have, that we can focus on you for 2023. Bless us and guide us now and keep us in your loving arms. So we ask this in Jesus' precious name we pray. Amen. Ia me vatasi se amene mo le whiau mata mo fie. Life is easy when you're up on the mountain.